Dan hija l-poddata numru 512 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu l-stereotipi Marian Camilleri, Hunting Kane u Joseph Vella. U biex nibdew illum għandna l-ġdida minn The Travelers. Il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmi. Jekk tifhem xejdu l-klikeb qamartu lil-lejl taraf minn fedela isħab fejn sejjer fejn terfes kull modija terraq kull imkien tkellem il-kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien qogħdos fil-tra kollha u tmiss il-oċean titla' kull muntanja u titfi kull vulkan tifhem il-kull siġra u tkellem il-kull fjur tarot ma' kull dud umma kull asfu il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet. U taf kull alfabet, toqgħod kull teorema, żarma kull kunċett, jekk toxob kull tbissima, tokrub kull uġieħ, taftoq il-klim kollu issib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu kif se jkun it-tmiem, taf kull fuq kull isfel kull wara kull quddiem, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, bissirlek poeżija jekk kien ma tweġibi. Il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet. Il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet. Sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet. Il-kol flimkien sanajtu biex naħarbu minn ġewwa wiet xemmu ser iżomna lanqas ta' nixkien niġġieldu kontra r-riq li hu nifissilx minn belli rmiet. Gruppaw xi The Travelers laqgħuna l-podda toħra fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant is-silta li ftaħna biha jisimha l-kol flimkien u hija msejsa fuq il-kliem ta' Oliver Frigieri. Oliver Frigieri mhuwiex l-unika poeta Malti li ħanna silta bil-kliem tiegħu llum, komplu segwu l-podda tagħna jew kellha araw permezz ta' ToniSant.com x'għandi mħejjalikom fil-podda tal-lum jew anke tistgħu tisimgħu il-poddati l-oħra kollha li għandna qabel din tal-lum. Grupp ġdid illi jismu Stereotipi għannessa t-tini silta, is-silta tagħhom jisimha Belti. Meta kont żgħir kont immur il-belt ma kontx inkun waħdi. Ma xi erba' ħbieb u anke xi li tlajt ma nanti. Mentri ir-Repubblika u strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti se dak iż-żmien li konna nagħmel ir-ritjen mhux li kien niġri fuq minn strada stretta mal-ħajjat tal-belt Valletta.
pubblika strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti se 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 issa dak iż-żmien għadda u mar ta' kelma ġib l-oħra bdejn u durjal u kostumi sempliċi tal-karnival merġa' ħudni l-ura meta konna tfal Zar kont immur il-belt, ma kontx inkun waħdi. Kont immur ma xi erba' teħbieb, u anki xi ritlajt ma nanti. Mentre r-Repubblika sa strada merkanti mal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti se stereotipi hemmhekk u belti. U fil-poddata tal-lum se nfakru tnejn min-nies illi ħallewna fil-ġranet illi għaddew ilna ftit ma nħorġu poddata kważi ġimagħtejn issa u allura kun tajjeb illi anke nfakru xi nies illi ħallewna mix-xena tal-mużika fl-aħħar ġranet. L-ewwel waħda l-iktar waħda riċenti fil-verità għal meta qed toħroġ din il-poddata ħallitna nhar il-ħadd li għadda fil-11 ta' Marzu. Hija kantanta li forsi ma tantx hija magħrufa u anke fl-aħħar snin ma tantx kienet għadha attiva hija Maltija Awstraljana u kienet tirrekordja bl-isem ta' Marian Camilleri. Isimha proprja huwa Marian Camilleri Dennison u hija mietet sfortunatament f'età relattivament żgħira 45 sena kull ma kellha. Soba minant Marian Camilleri tajjeb li nisimgħu xi ħaġa wkoll, is-silta tagħha jisimha Look to the Sea. Big fish, he came to me, said to follow him, so I dove deeper in the sea to show me many things man has never seen that have no name.
Il-vuċi ta' Marian Camilleri hemmhekk bis-silta tagħha Look to the Sea tislima għaliha u ringrazzjament anke lil Marlene Xikluna li ġibditilna l-attenzjoni għal din il-ħaġa li għadna kemm semmejna hawnhekk fil-poddata tal-lum. Tajjeb infakkarkom illi permezz ta' dik il-website li semmejtilkom ukoll aktar kmieni ġifieri ToniSant.com hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tippreferu tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, anke l-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ verżjoni video tagħha kull edizzjoni. Insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Madankollu il-modi preferiti tiegħi huwa permezz ta' ToniSant.com. U naddu għal album issa ġdejt li se joħroġ fil-ġranet li ġejjin, l-album jismu Last Fandango se jitnieda propju fl-24 ta' Marzu tal-2018 fil-Funky Monkey f'Manuel Island u nħeġġuxkom li tmorru semma xissanka fl-aħħar ġranet smajna li se jsir żvilupp massiġġ fil-Manuel Island u l-Funky Monkey ċertament li ma fadallux ħafna snin oħra hemmhekk. L-album jismu Last Fandango għadna, il-grupp jismu Hunting Cane, is-silta li se nisimgħu minnu hija The Only Tried and True. A moment of fortune, a moment of fame. It's a life of dreaming, hoping, of going away. A moment of torture, a moment of pain. It's enough for waiting, coping, and starting again. Oh, hide, 'cause you know it's coming for you. Oh, run, 'cause you know it's heading your way. Why? 'Cause it's only tried and true. The only tried and true. A moment of sorrow, a moment of pain. A life of lies and crosses, feeling no hate. A moment of courage, a moment of grace. There's a life of healing, knowing, willing to face. So high, 'cause you know it's coming for you. Oh, run, 'cause you know it's heading your way. Why? 'Cause it's only tried and true. A moment of torture, a moment of fame. Is a life of dreaming and hoping, of going away. A moment of torture, a moment of pain. Is enough for waiting, hoping. Start again! 'Cause you know it's coming for you. All right, 'cause you know it's heading your way. Hide, 'cause you know it's coming for you. All right, 'cause it's only tried and true. The only tried
The Only Tried and True minn il-grupp Hunting Cane. U għek forsi kun tajab ukoll li nfakru rabta li għanna mal Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt binant il-Malta Media Memory Preservation għamek nżommu tarif dwar dak kollu li kun għaddej ma wkoll nżommu diversi affarijiet oħra. Fil-bidu ta' din il-poddata tilkom illi għan iktar bin poeta wieħed illi il-klim tiegħu huma abbinati ma' xi mużika. Ftaħna Bolivar Frigieri u Travelers u s-sanduru għal Joseph Vella u Anton Buttigieg. Il-poeta Anton Buttigieg mużikat fil-poezija tiegħu Il-Kebbies tal-Fanali minn Joseph Vella u Joseph Vella qegħdin nsemmuh propju għax ħallina ftit tal-ġranet ilu. Kien nhar il-ħadd il-25 ta' frar li s-sur Mastru Professur Joseph Vella ħallina fl-età ta' 76 sena għall-arrieda għadba kien qiegħed jistenni din. Ma insomma, ħalli nisimgħu din is-silta anke b'omaġġ allura lil Joseph Vella Il-Kebbies tal-Fanali. Bil-vuċi ta' Shari Feldman hemmhekk akkumpanjata fuq il-pjanu minn Marie Christine Dalbo smajna L-Kebbies tal-Fanali il-klim ta' Anton Buttigieg bil-mużika ta' Joseph Vella. U hekk ġejna f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fakkarkom bħal dejjem qabel ħallikom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Saber ġurnata u darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.